بسم الله الرحمن الرحيم. أوي أخي المسلم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإني أخي المسلم، إننا في مأزقنا الذي نعيش فيه وفي وضع الأمة الإسلامية الراهنة نحتاج إلى الإخلاص حاجة شديدة لإصلاح هذا الوضع، للخروج من هذا المأزق. نعم، وإن كان مسلم جله إننا نحن في مأزقنا بين بولي من بيتين من أصلاً كوكا فادي إنت مأزق الذي نعيش فيه كوكو ورد وفي وضع الأمة الإسلامية وضع مفت إسلاميا كوجي الراهن تجند نحتاج إلى الإخلاص إلى بنقول الله سبحانه وتعالى. حاجة سجدة أتنجنا تيدنقول لإصلاح هذا الوضع في مؤن تنقول دو ودند وللخروج يلتو كدي من هذا المأزق إن دو بيتين فادون إذا كواتا يلتين إن لوكو سيلقين الله سبحانه وتعالى قول لمدن الله سبحانه. وهناك نتون مسارع بروسيج إسلامية كوجي دعوية نودي دعوية وخيرية كدون نودي قول لموجة كبيرة جني قامت لذلك ثم بعضهم أجهدت بسبب عدم الإخلاص يربي سابو واسو دنقول لك بنقول الله سبحانه وتعالى. هاي بروسيجر نبروغراما إنه باتاي وني بن أكيد بنقول الله سبحانه وتعالى يربي أراد كوفاندي بدل مسؤولين كجوجا بن لاني ترتب فيها مو أرياء فيها كاني ماجي كاني كوني بروتيجي ينار وسمعت ننني أركلا كوارتين ببليسيتي أني يمبر والدنيا أدنى وبتعادوا ببوتيتي أني إخلاص جاي لنقول سبحانه وتعالى. ما أراد فعلي كبعض مسؤولين يوجا لاني ترتبه فيها من أرياء كاركو يينغو وسمعت ننني والدنيا أدنى أدنى بفاندي وبتعادوا ببوتيتي أن الإخلاص جاي لنقول الله سبحانه وتعالى. فقاموا بداري بأعمال قول سببت سبب بني انهيار يانغو يربا هذه المسارع إلى بروسيجر بروغرامنا باك أني لغانغال بوينو آوال كونو اسكي نونكو آوال دنكو أورتا غوط دنكو حتى أورا كو أنغال دانكي تامبيتي بوينو غولا جونون غولا دنسي كيباكا داري دالان يتولي ندتاتا واواي darde golle den to yara yeso de tabita sun wada ka haray golle den ko sakkati ko yirbugo sakkatorto o inni wa amalul mufrad golle goto on fi nafsi kanko tigi la budde law fere ala naw min al ikhlas ni labbinangol Allah subhanahu wa ta'ala wa la tashiri hanino sogol an kayfa تصلي كل نية أنية من لا يعرف ما عنده حقيقة النية ما عنده حقيقة النية كل وقت مؤيد هون سي عنده كل وقت عنده كبير دوانو حسيبة بن يمان ونسابين
nde lando fi ko natta aljanna kanko ɓurta landagol no sallam ko henno natta yiite ko sabu henno wonti watta gollal hengal nade neɗɗo yiite fi henno andugol no rentora ngeɗo yiite parce que landa kidnaɗoji aljanna alanda ko henno dandema yiite nge hawnaki golla fo muɗum ta gollaɗa kono si andi ko henno rentuma ta yiite nge hande kadi no tañƴinade yarɗa to aljanna wa kayfa konno yukhlisu o fuutorto man laaɓirta man lam yaarifu haqiqatul ikhlas wa kayfa konno nam laɓɓinirta ko honno laɓɓinirta man lam yaarifu mo anda haqiqa al ikhlas ngol ɗo laɓɓingol allahumma ya Allah yarzuqna askumen al ikhlas laɓɓinango ma wa sabbithu tabbintinango laɓɓingol fi qulubina ka ɓerɗe amen wa sallallahu allahu juuɗo ala nabiyina annabi meɗen muhammadin wa ala alihi e dow ɓeygore makko ne wa sahabi e sahaba e makko wa sallama sallam akhiru dana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Innan ka deftere men ɗo kadi Sarhu Riyadus Salihin. Babu al-muraqaba ko damal fi renugol ndara qala Allah ta'ala allazi yaraka hina taqum ommono renuma sanga darda an tunda julaka ma nafede wa tagallubaka e wayltago ma fi sajidina na no okay wa tagallubaka e wayltago ma fi sajidina e julugo fayla maɗo an e julɓe ɓen e juula ton mo renuma an tunga julta ka sudma mo renuma kanko subhanahu wa ta'ala on simore sora wa qala ta'ala ala to ɗo dali wa huwa ma'akum mo wonde mo kanko Allah ayna ma kuntum kala ka wonno o kadi ko simore hadid wa qala ta'ala ala to ɗo dali inna Allah la yakhfa alayhi surtako e makko shay'un hayy hunde fil ardi kalidi wala fis sama onaka asama simore ali murana ngo kadi woni ko be adda numéro ɗin ara fi e laaɓane pos ko ka itta ton ara yango to ɗaɓɓatugol ngol wa qala ta'ala ala to ɗon kadi dali inna rabbaka tabdi jomala bil mirsad maka ton borde tata goto rewta ɗon hara o yaalimo joni ɓa si ari ɗon o woni rewoɓe ɗon ɓen kadi ko ɓe rondi kon bagage o darete onde duwa suɓude ko yooɓo ko ɗum so inna rabbaka labil mirsad o andu won ɗon ka ɗon ka rewete ɗon wona sama kalaji ko Allah o winni ko ɗon o woni kanko subhanahu labil mirsad maka to borde wa qala ta'ala la to ɗon o daali ya'lamu himo anda kanko Allah kha'inatal a'yuni kuyitata jam foto kom nde ndaara ko nde handa ndaarude wa ma tukhfi suduru e ko ɓerɗe ɗen suuɗata kon ɗo noon o kala ko ndaaruɗa foti ko makiti goɗɗo yiɗa tawaɗa ha manimo ma ko goɗɗo ngo toon mo reeni ɗum wal ayat ayaji ɗon fil baabi ka damal kasiratun no ɗuuɗi ma'lumatun hiɗe anda kadi ko nande ka jannguɓe ɗum holle naaɗe fof waddata ɗo ɗe parce que ɗum fo wataki adde ɗe deftere wotere ɗe ɗuuɗi o asarh lamma zakara al muallif nde jantino wallifi ɗon rahimahullah yurmede Allah woni makko baba sidiq dama fi goɗo gongugol wa zakara al ayati o janti ayaji wal ɗeɗo ayaji wal hadis hadisaji alwaari to julɗe ɗen fi zalika e ɗum aqaba haza bi babil muraqaba aqaba o jokkintini haza ngal ɗo damal babal muraqaba
damal fi dargol Allah subhanahu wa ta'ala reni go woni andu yani Allah no reni tagore nem e wuri be mayi mo ande fi mabbe al muraqaba laha wajhani wal muraqaba ko to muraqaba laha no woren no wajhani geece didi al wajhul awwal yeso arano gon an turaqiballaha ko renata Allah azza wa jalla on anneddo al wajhul thani ske andika إن مراتب الدين كثلاثة والإسلام والإيمان يعني والإيمان والإحسان الإحسان كغوتال جون نكو دومو إني وإني كو أنت عبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك جون نون أن دون كونde anta kala golla ga wonda Allah subhanahu wa ta'ala en mo renuma ba nga wata mo yude jon sang yandu kanko mo renuma yani al wajh al awwal an turaqib Allah azza wa jalla nga wata mo yude kono ko andu mo renuma wa wajhu thani yeso di mongo anna Allah no Allah ta'ala to don raqibun alayka mo renuma kama qala Allah wa Allah wi no wa kana Allah walla latiki ala kulli shay'in kala hu raqiban mo reni to woni kulli shay'in ono huɓɓitigoy huɓɓituɗo moƴƴa al arab yani al ahzab simar ahzab ayo woni oro kadi amma muragabatullah lillahi amma renugo Allah ngo amma muragabatuka lillahi renugo ma Allah anta alama ko de andata anna la Allah ta'ala ya'lamu ma anda kulla ma taqumu bihi kala ko darantuɗa e muɗum min aqwali imorre kongudi wa af'alin e golleli wayte qadatin e findeji ko fibda ka bernde mada kama qala Allah ta'ala wa alto no dalino wa tawakkal holoro alal aziz e on follo arrahim yirmetedo allazi on yaraka wono renuma hina tagu musanga darotoda hida jula antum kana fe maba wa taqallubaka e wondugol maɗa fi sagina ɓe juuloɓe harara wonde to nokata ko sumore sora o inni yaraka mo renuma hina taqum sanga datuɗa ay fil layli ka jemma e hina yaqumul insan e sanga dardo neɗɗanke on fi makanin e nokkure khaalin weddinde la yattali alayhi ahadun hara goto ƴellitaki ɗon sappo yamo fallahu subhanahu allahumma sanawunani yarahu Allah no rena moɗon hoore mo renimo mo rena moɗon fof hatta ha walaw kana fi azami zulmatin hay walatiki ko ɓuuri mawde e niɓe ɗen wa ahlaka e ko ɓuri niɓɓutude zulmatu niɓe ko gotum ɗon ahlaka mo ha cewɗo on ɗum kadi ko niɓe jane wiyete ahlakat andi on no mo ha mawɗo na gotum ɗo firete ko ɓuri niɓɓutude zulmatu niɓe fa inna Allah no Allah yarahu mo reni mo ara Allah subhanahu rena neɗɗo on kawlon sifori tigi tigi on wa gawli ko wi ɗon ɗen wa tagallubaka fi sajidin ay wa anta tatagallabu hiɗa waylito fil ladina e hakkunde ɓen yasjuduna Allah ɓena sujjana Allah ha yasjuduna lillahi min sujjana Allah fi hadhihi sa'a e oɗon ɗen leer yani taqallubuka fihim ay ma'ahum wonde maɓɓe onde fi on fihim on ɗo ko bi ma'ana ma'ahum wa inna Allah subhanahu musana wonani on yara al insana mo rena yi'a neɗɗo on mo rena o hina qiyamuhu sanga daragol makko wa hina sujudihi hina qiyamihi wa hina sujudi sanga do darto sanga o sujjata wa zakara al-qiyam o jamtingol ɗo ɗen daragol wa sujugol li anna al-qiyama sabu daragol ngol fi salati ka julde asrafu ɓuri teddude min sujudu immode sujudu bi zikri sabu jantagol
goɗɗo daragol kono no was sujudu on kadi afdalu ɓuri minal qiyam dargol bi hayati e mbaadi mundi jonno jonno ɓe addana en ɗo ɗen amma laata koɗo alqiyam daragol ngol afdal ko ɗum ɓuri min sujudi ka sujudu bi zikrihi ko sabu jantago neɗɗo on jangi makko on ɗon qur'an on sujudu bi zikrihi wa li anna zikra sabu jantago almasru'u sa'inagol ngol fil qiyam ka daragol huwa qira'atul qur'an ko jangol qur'an ɗon ko qur'an jangete wal qur'anu afdalul kalam kala haala ko qur'ana ɓuri kan noon haala ko haala Allah subhanahu wa ta'ala noon o noon amma sujudu on fofa sujudu on asrafu ɓuri minal qiyam daragol bi hayati e mbaadi mum sabu hen ɗum li annal insana sabu neɗɗo on asajudi sujudu on agrabu o ɓuri ɓattade ma yakunu min rabbihi ko laati wonde jomakko azza wa jalla ko ɗon ɓuri ɓattade Allah subhanahu wa ta'ala kanko neɗɗo sujudu on kama sabata zalika ɗum noon tabitiri ni anni nabi sallallahu alaihi wasallam hayso qala ɗo kawino agrabu ma yakunu al abdu ko ɓuri ɓattade kono laato jeeya ɗum min rabbi mo radio makko wa sajidun tawama sujji kanko wa li hadha ko sabu ɗum umirna en yamirama an nokkusira nde hebbinorten nde ɗo inorten min addu'a du'agol toragol Allah fi sujudi ka sujudu kazalika ono noon kadi min muragabatika lillah e laarugol ma Allah e renugol ma Allah an talama nde andata annalano Allah yasma'uka mo heɗitima mo nanama bi ayi kawlin kala konngol ɓultangol wowluɗa kama qala Allah ono Allah toɗo mo daali noon am yasabuna kaɓe sikku anna menen la nasma'u min nanata sirrahum gundoji maɓɓe ɗi wonna najwahum e cuwondi maɓɓe bala o oya rasuluna nuraɓe amen ɓe ladayhim ka maɓɓe yaktubuna ɓe windude wama hadha wonde ɗum ɗo fof fa inna allazi tatakallamu bihi khayran omono yewta moƴƴere kana am sarra bone laati mu'illanko peññiɗo aw moƴƴin mo sirranko suuɗuɗo fa innahu yuktabu laka ara ene windanede ma ma inna fa inano kanko Allah yaktubu laka mo windanama aw alayka ma o winde dow ma bi mana fa innahu yaktubu laka o windane baraji gollal ma ngal aw alayka ma bone golle ma seko ko boni wuddi golle ɗe kama qala wana wi noon magallahu tabaraka wa ta'ala ma yalpitu neɗɗo wolta min qawlin konngol illa laday ko nana ko makko raqibum atid ɓeɗo malaikaɓe ɗiɗo simore gaf raqibu atid wala mandu haza hara ya neɗɗo andu ɗum ɗo so a andano andu so a andi kadi ɓurtu taɓintinde wa iyaka mi haɗima an takhruja nde yaltata min lisani ka emore ɗengal manga qawlan konngol to hasabu alayhi hasbira sabu ɗum yawmal qiyamah ñandal ngal on ko wolgol konngol ɗi tawta yahana wolde a neɗɗo julɗo on eji alwaɗu da'iman e duumade lisanaka ɗengal ma ngal yaqulu haqqa har ko gonga ngol wolta aw yasmuta ma deƴƴa kama qala annabi wona makiri annabi jom alayhi salatu wassalam e woni maɓɓe julɗo e kisi e man kana yu'minu billahi ommo laati ko gomniɗo Allah wal yawmil akhir e ngal o ñala sakkitongal arde fal yaqul yo onti wolu khayra moƴƴere aw liyasmut ma o deƴƴa wa raqiballah fi sirrika rena Allah ka gundo ma neɗɗo on fi galbe ka ɓernde ma unzur ndaru maza fi galbe ka woni ka ɓernde ma nasrik morde sirkango billahi Allah wariya e yingo wal inhirafat ko ɗum woni e selgol laawi hande aɗa rewde jokka laawi go an ko ɗum woni selgol oñale wal heqqde e konnagu alal mu'minina konnagol ɓe ɗo gonɗimɓe Allah wa baqda e añugol ɓe wa karahiyatu e añugol kadi ko gotum wa muhabbatu lil kafirina yiɗugo ɓe hefraɓe ndi no woodi ɓe tawata kamɓe koko feeji ko tum ɓe andi ɓe anda goɗɗo so gomɗin haali haray no woodi ka
handa mo yidude an neddo juldo on kon si hiana de goddo noyna kankum kanyo de kaare en ko ben don walla jama on hande be moddini piji ko yaate dum e dum ara ko watta yile ta mantu ben no hab atja don den aybina hobbe go be hana aybinde ben o wi wa ma asbaha zalika ko nande ko janta do ko min al asya'i modde piji alati din la yardaha Allah yalla welaka azza wa jalla Allah yidari in raqib renu qalbaka berne ma lan fa inna Allah no Allah yaqulu mo inna wa laqad khalaqnal insana wa na'lam ma tuwaswisu bihi nafsuhu bondi pelle men tagi neddanke meden andi kad non konko mijito berne makko ne wonki makko gon mijitade Sendiri dan senang aku kalau Taala aku. Penghormatan mereka. Ada jam. Waraqibullah harin Allah fi hadhihi al-mawadi' as-salasa. Di dalam kiltat fi fi'lika ka qawla ma, wa fi qawlika ka qawla ma, wa fi qalbika ka birr ma. Di dalam kiltat harin Allah di. Hatta yatimma laka hatimane al-muraqabat ren go Allah. ولهذا كتب لما سئل لندن النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان في كتبكم ينقل قال ما كن أنت عبد الله كرر وتعالى كأنك أيمان تراه درينم وإن لم تكن تراه صلاتك درينم لسوتيمو فإنه يراك هلكان كأنه مسوتما أندرون هذا ونو عبد الله هذا الله كأنك سكيان تراه درينم وتصاحبه لسوتيمو إذا سيديمو رأي عيني جيدة عيني يدي ترانيمو وإن لم تكن تراه على تقدرينمو كانكو وانزل تيبو إلى مرتبة الثانية كمرتبة إمو كومبونيون فإنه يراك رمرينما على أنت مرينما مرتبة إمو أنو فالأول على نوم عبارة بدوال رخبة بريتوغو ريوغو مكاريتوغو واتمو كتاجيناغو red go yurmede makko nden yiidande e ko tangina gol kadi moƴƴere makko nden wasani di mundum ibaratu go dewa rahbatun hulgol mo wa khafu kadi kulol wali haza ko sabdum galo wi wa illam takun tarahu fa innahu yaraka fil tahri murin makan ko Allah fala budda fere ala an yuraqib al insanu ren darabahu jo makko wan ta'ala mande o andata anna Allah no Allah raqibun alayka murinuma de andata wan ta'ala mande anta anna Allah no Allah raqibun alayka murinuma ay shay'un taquluhu ay shay'in kala hunde taquluhu nde wonda wolde dum mande wolda dum aw taf'alu mande wonda howde dum aw tadmirahu mande sumda dum fi sirrika gundoma wallahu ta'ala Allah to don alimum bi mande fi dum wa qad zakara al muallif gondi jamtike walli fi dum min al ayat e de ayaji ma yadullu konko no tindina ala hadha edum do وبدأ بالآية التي أفضل أن آية ذكرناها مجانتين وهي قوله دون تعالى التي تقولون يعني النبي صلى الله عليه وسلم وتوكل هولو على العزيز أو فولو الرحيم يرمتيرو الذي أن يراك من رينما حين تقوم سانغ مطلع جمع جولو كما أنتم وتقلبك في الساجدين عند جول بك جولو إنه نكانكو هو السميع كانكو نانو على لماندو وقال تعالى التونو دالي إن الله نوال لا يخفى عليه شيء في الأرض ستاكو كمكو حي هون لكاليت ولا في السماء هناك أسم سمع آل مران روكاتي أرنانغال لنكو سورا أرنانغال لنكو لوكو سمع آل مران آيون وني وسو إن شيء هون ko nakratun wite ko nakra fi siyage nafi woni soggode nokku ko riwa si nakra ari ara ko nder soggode riwa nen kayno la yakhfa alayhi shay'un and ko shay'un won nakra on ara fi qawlihi la yakhfa
hare fata ummu no huɓita kulla shay'in kala hunde hare si woni shay'un ɗo ɓawa dal ma'rifa ko nakira wadde o hare no huɓiti ɓa ko soggode annafuyo ngari wa kullu shay'in kala hunde noon hare fa kulla shay'in hare no huɓiti kala hunde la yukhfa ala llahi fil ardi so taw ko Allah kali ndiɗo leydi wala fi sama wona ka sama wa qad fassala llahu hadha woni Allah ɓangini ɗum ɗo fi gawli tabaraka wa ta'ala e moƴƴere makko kanko Allah mawɗo o ɓanginani ɗum ɗon ɗen wa indahu makko mafatihu ghaybi sottirɗe birnagal saabeje birnagal ngal kaka makko la ya'lamuha andataɗen illa huwa kona kanko wa ya'lamu anda kadi ma fil barri wal bahri kala ko woni ka jordi e ka baharuji ma tasqutu yenata min warakatin kakol donc gotol waɗi ka hay goto masalan hay kakol gotol illa ya'lamuha ko nayi mo andi fi magol la habatina abere kadi fi zulmati ard wonde kadi ɓe leydi wala rabti wona hunde heccere wala yaabe so na hunde yornde illa fi kitabi mubin konano ko deftere Allah ɓangude asimal an amen ay capanɗe joyi e jeenayi akhdana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina wa sallam ande ko bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi kiram man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Gadafta medan al-insa juzu asalis juzu tamoni wa insa sahih. Wa fil madrasati yonen kale ko won en wolde fi. Al mufradati kawfe bajje wal ibarat yewte jal insa'i yasintiade winde hara na alaka ko kopiya. Mawqi'uha l'école on ka won ɗon taga no woni al madrasatu l'école on fi makanin ba'idin e nokku woɗɗitiɗo ani dawda gay sonkoji ɗi ka l'école wonɗo naka sonko watte few to janngoɓe tu won ton o wi tuhitu biha hino huɓiti l'école on al hadaiq jardin al khanna hekkuɗuɗo asalan leɗɗe no ton al makrusatu ɗum woni jardin on ko tutaɗo leɗɗe ano an tutaya muɗum bil azhar de fulerji pindiji al jamilati labaɗi yumkino no newo al wusulu ilayha hewtugol ɗon ɓe suhulati no newere metta yahuda ga won ɗon woli lawol no wooti kala ka weli yaade hare lawol no wooti takunu laato ba'idatan potiti amma yulhil tilmisa konko tawata sohlinayi ɓeɗo janngoɓe l'école ɓen ɗe jande maɓɓe ne andi nokku ka jangede no ɓewa wonde ka weddi ɓen andi ɓe siɓɓe meɗen wonnoɓe laabota ɗo lawnu hari ko 36 ɓe wonno honjunoɓe ɓurano ɓe kono ɓa tawi yimɓe nduuɗi ɗo moƴƴa ɓawi ko yande kadi courant hewti nokkel hoɓe yahi ndargol télé e piiji kono toon yahay ka hirete ɓe yahi ka courant ala laabota to toon ɓe wata janngude ko ɗum ɗon ɗen ɓurta wallude di ko wongo ka nder saare joni noon kadi ƴettugol kadi téléphone ji jonna koye payi koye muɗum ɗi téléphone ji jani ɗum kadi haala goɗɗo jannga amma so ko noddugol on ɗum noddugol hoore naade téléphone o tus écran ɗum ɗon haray fi ka famodire on ɗum ɗon wonta ella pande mboɗo buyi annda ɗum kañum ɓaɓa numéro mumen kañum joni e wakkili sodande téléphone so tappiri joni mo nako wallitora ande joni ɓa tunga wasmo heɓe ko gandal moƴƴa ɗum accini pay ko janngo hay ko calcule joni wawata calcule de bik ko machine ɓe ɗaɓɓata ɓe calcule
ay milajo ɗo ɗen bikkono marché no ha ɗo handare kono joni hojum acciti mannaɗo ɗo ɓe sonade fi l'école on ka woni toon l'école no holli wona ka sonko woni ɗon kadi hendu no ukko toon ne ɓa ko e jardin hendu no ara maɓɓe ɓawne tawno leɗɗe ka woni ko ɓuuri ko hewde ara hendu ɓuɓɓuɗu no ara toon andi galle no jeeya ko ɓuddata labinde galle ara ayi leɗɗe muɗum leɗɗen adda e hendu ndu hendu si fi hendu hare no ɓuuɓi ɓuuri wongol tun ko tawata leggal ala are fa hakaza ko ɗum woni ɗo tuhitu biha no huɓti l'école on alhada'iq jardin ji alghanna hekkuɗuɗi almahrusatu bil azhar no tuta e majji ɓulerji aljamila labaɗe yumkinu newo alwusul hewtugo ilayha toon bi suhulati no newri takunu laato baidatan no puttiti amma yulhi tilmisa konko no sohlina ɓeɗo jangonakoɓe l'école ɓe o ajuja o ha o parcelle ji ko ɗum wiyete département ji mum ɗi département ji ɗini ko sowno sende binawol madrasati maadi l'école on al hadisati ala ko modèle question on te al hadisa illa iddete sami pecce ɗuɗuɗe wa hunaka no toon bina maadi khasum hettini li rawdatil atfal fi jardin d'enfant hay pay ko ɗon jangata ɗon ko geɓal go wa akharu ndeya feccere littalimi ko fi andingol al ibtida'i fuɗɗotoɓe en premiére année wa salisu kamɓene littalimi fi andingol al ibtida'i al ali fuɗɗotoɓe toɓe har ɓeɗa nde 5 man ha 6 o ara ila ɗon nde al ibtida'i al ali warrabi unaye won ɗum appartement naye ɓon ko littalimi sanawi ko jannugo ko sanawi eɗo fiɗe ɓenno ko ɗon jannata ilande fay sappo on ha mano fi rawdatil atfal noka ɗo noon ka sarden d'enfant ɗo dañiɗo ko ɗon yiyete ma ko ɗon taweten horafal al ab samor pijir al ab pijindaruji ko watte was sinaat e métier ji al awaliya fuɗɗorte ɗin arani ɗin al awaliya fil qismi al ibtida'i ko ka feccere fuɗɗode dañiɗo taweten toujours al horaf samor al khasata hettuɗo ɓe durusil asya darsuji piiji wat tarikh e tarikh walla géographie jangirte fi no leydi ɗen wawere noon mano canɗi ɗin wawere ko najjuɗo en tawa aati arriyadat sal sport on ka watteɗo albadaniya sport ɓanduyankojo on kadi wal musiqa e musique kadi ka ekkitete ɗum wal hafalat tumbodire ma ɗum moɓodire al khatabiyat ka yewteji ekkitete ɗon wat tamsiliya e ka théâtre on waɗete ɗon jiɗum hoore ɓaɗe no aranu tamsiliya ka théâtre on waɗa ɗon kama najjuɗo on tawetegal masani a al hadisa golleji kesi allati ɗin to allimu attilmisa ɗino janna janga e ɓeɗo l'école ɓe asinaata métier ji ɗin ila janibe talimi an nazari e bange andingol ka darɗe ara joni hollema no guerreten an nazari fil agsami sanawiya ka feccere sanawiya najjuɗo taweten al muctabarat jarribade al ilmiya gandal ngal ko ɗon ɓe jarriboto ɗeɗo gande al muctabarat al ilmiya wal maktabati al qaymat maktabaji ñiɓuɗi o hurafa al mutala'a e samuji ko tawata rewtotoɓe ko jangi ko mutala'a wa riyadat e sport on wal khatabat kawete ka yewtere nde watte ɗon so hutubaji ɗin wa hurbatan khasatan har samu hettiɗo li ardi fi yeɓutugol Allah sadi tati cassette ji al ilmiya gandal yankoji wala ɗum ɓe siwa ɗum hoto cassette woduno no muti joni fil madaris ka l'école ji adnis feccere nahariya jangade ɗum feccere ñallal ngal najjuɗen tawta bina maadi li tanawulil hada fi hendagol ñameteme ɗon toƴƴaw o fil madaris noka
l'école ji al-layliya jangirde jemmaɗi najju tawten abniyata madiji adida ɗuɗuɗi ilma namati fi ɗoyi kaɗane wa tasliya e ka ittote sawtende mbeyde o wi al-iradat al-idaratu ko ɗum woni kullu bina'in andi ko biro kala maadi yajibu no waɗɗi an yastamila de muftata ala hurafi chambre mudir wonde directeur o al idara ko ɗo woni directeur o fewjoɓe fi on noon hoore appartement ko ɗo woni tawi ɗon e wakkilihi emo accirta on hara so ala ɗon kon ɗo woni ɗon wan nasir ko ɗum e ndaaro o wan nasir wala hurafi lil muallimina e chambre kadi woni jannoɓe kamɓe wonata ɗon kamɓe kadi wa mislaha lil istiqbal no yeru ɗon kadi wonande jaɓɓagol hoɓɓe aroɓe onde wattonde chambre kadi tawata hoɓɓe si ari ko ɗon ɓe jaɓɓete woni asiha ɗum ɗo ko fi santé o e cellal ngal fil madrasati ka l'école no tonne ngal hadisati l'école keso on l'école moƴƴina ɗon kesum mustawsafum ko ɗum woni dispensaire um lil mu'alajati al amrad fi ñawndigol ñabbeɗe ɗin al amrad ñawndu men ko ɗon ñawnte al jasadiya ñabbi ɓalli ɗin amradil asnan e ñabbu fi ñiiƴe ɗen kadi ka ñiiƴe ɗen ɓorete ɗon kama yakkuno lawtoto noon hunaka ɗon kadi sadaliyatun pharmacie li talbiyati fi notagol talabati ɗaɓɓanɗe al atibba ɓeɗo ɗen ñawdoɓe dede docteur ɓe al mustajila hawjiraɗo aɗa ɓe landi ko hata ko watte kisan na ha yawgo ka woɗɗi ɓenno ɗon ɗen ɗo ɓe al kippe ɗo ɓe ara kisan aɗa ɓe wondi ɗum ɗon hara hen ɗum hani wonde ɗon hara na tawata no woɗɗo nde wattu ɓandu ko eɓten ɗum nawnare toujours oyni almulaib ko ɗum woni fijitire nen ka fijite ɗon tere lil madrasati oɗen l'école on al hadisati oɗo l'école keso iddatu malaiba nokkeli buy ka fijete abalu haran ɗum al malabul am ko fijete ka huɓiti fitar huɓutundu to heyto be heno huɓuti ɗon wonte on ɗon tere ngal asjar leɗɗe walla ashar fuleer ji mum fuleer kene waɗa toon wiyete ko fuleer fi janibi noka bange makko ɗon saqifatum te caaleru taqi talamisa ndino danda ɓeɗo janggana kuɓe hararatal samsi nguleni nangel ko ɗum ɓe sorata wal matar e toɓo on nden kadi ko ɗum ɓe sorata o fi jami e dendanga jawani bi bange mayru maga e ɗum waɗa ɗon julle yajlisu alayha at talabatu janggana kuɓe ko ɗon jotto horde ɗon julle o misluha yajlisu alayha almuraqibuna ko yed ɗon kadi ɗen ɗon kadi ko yed ɗon joɗotoɓe siroyam ɓen siroyam ko ndaaro ɓen kama noni noon anna hunaka no toon malaiba fijinare ɗum malaiba les kuratel qadam football waɗa no boyno andi ɗum ɗo on tigui te andago on taguete fof no ande ko wiyete ɗum football on ɓurɓen hewde tata duuɓi muɗum to waali ha ko noon fijinare noon ɓoynu ni ko wiyete football neɓi ka huuɗ watta irat e volley watta ko ballon volley on volleyball wa sallat basket ballon basket ɗum ɗo kadi no anda ɗo kotel madrabi ballon hono toon ɗen andi ko ɗiɗo fijita ɗum o yano gaaɗen o yano to andi ɓe jogi beɗo ni mane ɓe tappay ni oya tappato en ɓote hono wiyete tennis ko ɗo wiyete kotel madrabi ballon tappate ko o ɓurati tawilat e ballon watte ɗo ko wonata ka koye tabal kono kokoye buy hawru ko waɗa konti biije moƴƴina kono no janɗi fota uttere ni
ara ko de buy wala ni leggal be dunya on be tawa on woni hijra dum non wiyete man daga no wolde pular meden parce que ko tawila ko no ko tawa fijete wa malla banga fijidaro khas an hertindu lil al abil iwa fijidaro o kay dum cembe ɗum ɗo hokkay ɗum cembe ɗum ɗo moƴƴani balli ɗin ɗum ɗo moƴƴani balli ɗin sakataɓe moƴƴa sanga so wonti wadde est ce que ɓanndu ɗum haade to so ɗum selle ɓenni a sohor ko so'a ko noon e dar so on atamanna miɗo yelo an akuna nde mi laato taliban jannganakujo fi ihdal madaris goɗɗo e ɗi l'école ji al hadisat kesi ɗi moƴƴinaɗi model keso kay o shaqifa agli fiyomi sembin haqqillan ɗen e tiiɗa ɗum wona saqif o gawi mi tiiɗina kadi jismi ɓanndu an ɗum duna taabin ko alda e tampere wayde haaqin e sattede wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina wa sallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت واتبعوا بجوكي اليهود ono fende ɓe inni annabi Sulaymana ko mbele woni gollirde ko ɗo so laami ko laami mo jogi hatimere onde ɓe kala mo ko lasarare jogi min hatimere annabi Sulaymana jogi hurundare waɗi hatimere nden ɗum jon noon Allah sippinayi on fende ɓe Allah daali o maka watta bo ɓe jokki matatlo soyatin ko sirtoji janggayno kon ala mulki Sulaymana feno zamanu annabi Sulaymana o inni noon kanko Allah omo daali o ma kafara Sulaymana kañum yeddali de walakinna soyatina ko won tun ko sernoji ɗin kafaru yedde ka ko ɗin golle ɗin bele mum yuallimuna annasa hiɗi janneno yimɓe ɓen assuhira mbilew ngun oɗo aya noon karama ko ɓen ɓe poɗɗi fifira makko moƴƴa ka defte no woni ɗo ma unzila tippinaka alal malakayni malaka ɓen ɓe babila haruta maruta mbilew wonde ko tippina toon oko firtata mbilew ko ittata so mbile nangi goɗɗo woɓɓe no firta ɗum woɓɓe ma on ko mawsula o ma unzila alal malakayni ko tippina malaka ɓen ono na wahayu ko ilham waɗa wona wahayu tippinaɗo e maɓɓe koko ilhamu ɓe longina ɓe babila ka babila ɗum ko leydi Irak hote babila nder Irak on ɗon ɗum le ko malaika ɓen ko haruta maruta ko noon ɓe wiyete kamɓe ɗiɗo kono noon e hoore kono kamɓe koɓe jantagu ɓe laaɓana e on tigi wama yuallimani ɓe jannali min adin hay e gooto mbile yagal hatta yaqula ha ɓe wiya innama nahnu ande minen nde fitne tun komin jarribaɓe minen so jokki men nde haara minen komin jarribaɓe ɓe laaɓana ka laaɓangol ɓe fala takfur ɓenata yeddu ɗum no fof no hollayim ekkitagol oɗo mbile yagal ma janngol ko keeferu jakka ɗum nayi goɗɗo sikkita ɗum siki lawtu ayan ko inni ama kafara Sulaymanu ka o holli ko ɗiɗaɗen yeddi ɗo kadi o inni ɗi inni ɗo kañum malaika ɓe innama nahnu fitna ɗum fala takfur koni o tawa yeddu ta andino ɗum tawno noon goɗɗo so janngi ɗum waawi o beway o lorday moƴƴa ko waɗay ko keefere waɗata ko ma ɓuri ko keefere watta ti lorraje ma moƴƴa ɓuri aɗu hannde no jannguno fi ɗum tawa susota
wolde on tigi kono to feewi on se kadi ma ɗum jangete no ɓaadi lamɓe on tuma ko kimminel on se si a nayi a joyaɗi walla hay ɓeygu ma tode ɓe wawima jattude a suusa ta ñeɗɗude kono si andi so waɗin piiji ɓe accete sabu ara joni si a waɗi ɗum ɓe machine binti gogo ɓe ɓoyla hunduko on tigi ma ɓe accirma jinna ɓa kamɓe welde ande jinne ko setnuji ni ɗiɗo setnuji ko son weldi ɗi waɗante kala ko faalɗa kono haɗe noon on ti yalteɗina de si ɗi waɗa ɗum jon noon ɓe inna on ti tawa yeddu ɗum wende kaare no ko accanaɓe baba boni weditoɗo wali ɗo ɗen tawa na wali few ko wali cheytan na wali Allah joni ko waɗi hay nokkere ɓe juuleɗe boyi ko anduɓe ɗin peeji won nder ton waɗa nder ton hara goɗɗo susata ɗum mannade hay jangga kono ɓaɗum no wawi ɗum ɗon ko kañum won pewjude ton no nokkere boyi no wodi hari joni noon alhamdulillah anduɓe ɓuyɗo ɗuytike joni e ɗum jeɓe ngo kaari ko kukuru ɓen ɓuyɗo ɗuytike joni nder ton ɓenina fala takfuru ta yeddu ta janngu mbile o fayata allah muna kono yimɓe hino anndituno eɓe jannu kayno kañum yimɓe ɓen minnuma jimbo e malaika ɓe ɗiɗo ma yufarriquna bihi konko ɓe sendirta e mum baynal mar'i hakkunde neɗɗo a zawji ɓeygu makko joni noon o ɓeyni koko itata gorko waɗa on tiwa bukkawol tawa pusko gaynata ɗum noon anndi kasi ko wonata ɗum fof ay lorre ka wama homɓe wonali ɓe doarrina noon lorde bihi mbili ɗum kadi ɗum hoore mum min ahadin hay e goto illa bisinillahi ko naara allah hollirina ɗum waɗay ayo wayta allah mum haɓe janggayno ɓe andinotono ma yadurruhum konko no lorra ɓe wala yanfa'uhum nafoytaɓe taɓe yawmal qiyama wala kadi alimu gonɗi ɓe andi noon laman istarahu kala suɓiɗo mbelew ma lahu walanama fil akhirati kal akhira min khalaqin geɓal aljanna wala moƴƴere ton hara geɓal wonagama ko geɓal lette walla ɓey so bonni ma saro be koɓe sottiri ɗum am fusa wonkiji maɓɓe ɗin kono noon ko sarti de ko lawkanu e alam mum so ɓulatno anduɓe goɗɗo e haali ka jangete e haali ka wagete e haali ka aqida selluɗo ɗonte ko andi o ande kadi ko ɗiɗo peeji kala on tiɓanta guete yoɓe walla wonno sinno kamɓe amano ɓe gomɗino Allah watte gowɓe huuli Allah lama subatum ɓe suɓidiranteno baraji min indila e moro ka Allah hayru ko ɗum moƴƴanoɓe wattagaw lama subatum min Allah hayru kono ko lawkanu yaala mum noon ko so ɓe anduɓe kadi so ɓe andano kono guerte kono noon goɗɗo andirta ɓattaki anduɓe ɓen o janggaki ɓa andutaka wonɗa toon tum mana wonde ko annabajo sakkona manulaɗo wona wahaynede wahaɓe ma ala ko wawi arta e ma andiniɗa toon ma ara ɓatoɗa anduɓe ɓe anda ko wawɗa yarde lekki haqqille wo ko sa jangi ɗum ma sina ɗum wawata ɗum kaari ko yarnaɗo on ya ayuha allazina amanu koni gonɗiɓe allah on la taqulu tan wi ra'ina ayno kolngol ko alyahuda en wiyano ra'ina kono ko yennore maɓɓe kamɓe kaɗengal maɓɓe ra'ina aynu men ɓuli wiye unsurna ndaaru men wiyengol ɗo konngol wasma o nan on kadi nanɗe jaɓɓugol kono no walil kafirina noɗon yiɓɓe yedduɓe azabum lette alimu musuɗa ɓe jaɓaali ɗum ɓe noɗe ɓe lette musuɗa ɗum laaɗo bonno yetagol ono ra'ina ma yawaddu wonaali no yiɗa wonaali hino yelo allah sina kafaru ɓe yedduɓe min ahli kitab immorde yimɓe defte ɓe wala musrikina nasirkoɓe an yunazzala aleykum nde tippinte mon onon ɓe julɓe min hayri immorde moƴƴere mi rabbe gonka joom moɗon falaka ɗum waɗa few kono walla yaktasu mo hertinana bi rahmati yirmede makko nde man yachau mo hertinande walla sul farli ko joom ɓural al azim mawgal ngal kanko joom ɓuura mawgal ngal wasude an alhamdulillah rabbil alamin wa sallllahu ala nabiyina muhammad sallam